jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve. Dibe em ji pirsan تماشاوانê Xanî TV dema we xweş bi, êvara we bixêr. Di xeleka derbasbûyî de hefteya derbasbûyî ez li ser bîrdozî îdeolojiya PKK rawestiyam ku çavkaniyên vê îdeolojiya hanê ji çi tên, ji kîjan deverî tên. Me got ku beşek ji vê îdeolojiya hanê ji Kemalîzmê tê, bi çi rengî, bi çi şêwazî. Beşekî din jî ji çepgiriya şoven a Tirk tê, beşekî jî ji Basîzm, ji Partiya Bas tê, bi girêdayî wê qunaxa ku PKK yan jî Ocalan û PKK li Sûrî di himbêza rejîma Bas de bû û endamên PKK ji Kurdên Sûriyeyê, Kurdên Başûr Rojavayê Sûriyê ku ew jî di nava dibistan û zanko û peymangehên Partiya Bas de perwerde bûne û tevlî PKK bûne. Bi vê tevlîbûna xwe re mîkrob û bermayî û îdeolojiya Bas tiştê ku derbasî kesayetiya wan, hişmetdiya wan bûye, ew jî bi xwe re derbasî nava PKK kirine. Niha di hundirê PKK de tiştekî din de heye, yani tiştekî wilo balkêş e, tiştekî yani îbadeta serok, îbadeta kesayetî û îbadeta partiyê di tiştên yani tiştên ku ditêxin nava hev, di nava ji nav hev di qut nekê, yani wekî serokatî û partî. Partî ne wekî sazî, ne wekî komîta navendî û politik bîro, wekî hemû partiyên dinyayê ku serokên wê tê guhartin. Mumkin e yani serok partî serokekî deyne rake, serokekî din deyne, karûbarên sazî bûyîne. PKK wekî rêxistin, wekî sazî tev nagere. Kengî di kongreya xwe ya yekê de, di kongreya di dûa de belkî, lê ji kongreya di dûa û berjor de ji 1980 di dûa û berjor partî yani îdî şûn de diçe wekî sazî, PKK wekî cemaet, wekî grûp xwe de dipêş. Di 86 de ev mesele îdî tekez dibe, dibe yani xwedî rehê xwe, şaxê xwe, bingehê xwe îdeolojîk bi tevahî dibe, îdî dibe cemaet. Çawa ku PKK di destpêka xwe de kadroyên pêşeng têgeha apocî, wekî têgeha ku grûpekî girêdayî kesekî, wekî cemaetekî red dikirin, qebûl dikirin û mehkûm dikirin, şermezar dikirin. Lê niha PKK xwe bi vê têgeha hanê dibîne, xwe nade diyarkirin wekî PKK, xwe dide diyarkirin wekî apocî, wekî cemaet. Dema ku xwe wekî cemaetekî bide diyarkirin, demêrkî ev cemaeta hanê milkê yan jî girêdayê kesekî ye. Wekî ol, wekî taîfe, wekî terîqe, ku ev terîqeta Neqşbendî girêdayê yani şêxên xwe ye, xelîfeyê xwe ye û terîqa Qadirî jî ji xwe girêdayê terîqa xwe ye û Şîa ji xwe girêdayên Elî ne, Sunne girêdayên Şêx û Mirîd û terîqê xwe, yani bi mentiqê cemaeta dînî
إيدي PKK تفدقر نه بمنطقة جماعة سياسي بمنطقة سازي تفدقر أف جكنجي ده أف كونغرس سيسيا وبرجود بنقاويد كونغرس دواده اللي دو كونغرس سيسيا ده تكذبو نها شكل شمالي PKK لمديا PKK بنرن لستراني PKK بنرن للوفو تفجرين PKK بنرن لنزيكاتيا PKK جسرو نه اف نه حسكرنا يعني دما نيلسون مانديلا كت زنداني 27 سال زنداني دما كونغريا نتويا باشوري افريقيا ندقو جيان بنيلسون مانديلا نامش ناجيان مشيا يعني PKK بوي منطقي هاني ديار كرن كو جيان بي سروكنا هفوك بخوان نراست كو جيان مشياي نا بي سروك مشياي چاو بنا مشياي PKK مشياي و بچكي چونا او جلان كتناويا زنداني ريل بيشيا هنا كادروين PKK كو نها PKK بريبدون ريل بيشيا وان فكر وگرن لسرخابون هجمارين سرخبون این سالين حشتي يعني وانت مقالة برپرسين PKK وانت نابينن كنجي بيتشكي إيدي بحثا كادرين بيشنج PKK تيكرن جسالين نوتو حفت نوتو حشتو برجور إيدي دما أوجلان تيكرتن إيدي کسایتین دن هندره PKK ده خود دن پیش وند کارن لروجنامه سرخابون وگرن يعني براسي هنگيه لسرخابون از وگری آموز نجنه هاده و هی 5-6 ساله ما از لي ودگرم و از لچموتیم ایدی از کارم يعني ماستر و دكتوراه لسر PKK چه بكم بقاسي كو فرتوكين اوجلان و ادبياتين PKK و روجنامه PKK كو از دو شوبينم و دكم مجارة الرخنة يعني هلبت بشكي جرينجي بشكي استراتيجي بلغين PKK لي بلغين PKK إسري يعني PKK حمود اشتي خود سرخبون ده ديارناك پیمان خو برژیم سوری پیمان خو به رژیم ایرانی ر کنتاکت خو به رژیم ترکی ر سرخبون ر دیار نک لی کسی لی کولینر کو بکارن يعني لجيانا PKK لديروكا PKK وگرن حتى دوی ديروكا فرميجي ده رسمي اكو گلك دروتيد هي يعني بويجي واندا تفلي واندا رواجي دیسا دکاره بچکی ببینه به چاوا و کنگی و بچرنگی اوجلان بو رقم یک ده هندره ریخستنه ده PKK بو آپو بو PKK و بویرنگی او ریخستنه هانه بو جماعت آپوچ نما وکی پارتی کی سیاسی هیئتی ویهنه شخوا دما اوجلان لدروای زندانه بو يعني رولا كوميتيا نافندي بقى اوجلان رولا بوليتيك بيلو وسروكي ريخستني وكوميتا نافندي ويعني حمود اشتين PKK او ويرولا هاند ليست جارنا ذكر غازن ونحمو باردا فيجن سرمليمه وزي استيفاء خبكم وز رخنه تند لحوالی خود کرد وی باری هانه ده لی اوجلان فرسند ندا که یکی جی وی داگره یعنی جیر به هم پیشه به يعني وكي جيجري راستقينا يعني جيجري حقيقي أصيل اوجلان ريندا في مسألة هاني عبد الله اوجلان ريندا كو وقالك جراد هناك هفيفينا ده بحث ذكر كو زلامي دوامين يعني كسي دوامين دندري ريخصني دتنائي يعني وهجمار دندري ريخصني دتنائي اف تشتكي نا كو نشان وإشارة يعني كولكتيفزمي يعني حسي جماعيتي يعني روحي جماعيتي نا
اف اشارتها ودليل بلغي ديكتاتوريزم يعني تاكي كسي كو اوجلاند هندري في ريخسنا هاني ده يعني دابش اف بيردوزيا بككي ميكس درفت و آلاف و آلیکاری و پشتوانی دا پککی کمالیست چپگیریا شوون و بعثی شخوا کسایتی حافظه سدو صدام حسین ده دیروکا بعث لسوری و العراقي اشكريه و دنافر جا آلیه اولی آلیه مرید کو کس مریه ریخستنه به شخوا zaten Kurdê baş li cem PKK apoçî ye. Kurdê sağlam durist Welatparêz apoçî dervayê wê yani ne Kurdin û yani jixwe PKK carna rexne li Tirka dike Tirk jî dibêjin. Tirk jî dibêjin Kurdê baş Kurdê dewletê ne. PKK jî dibêje Kurdê baş Kurdê PKK ne. Kurdê cemaeta apoçî ne. Carekî di rojnama Al-Hayat de me rexneyê vê têgehanê kir Kurdê baş ê dewletê û Kurdê baş ê PKK û yanî Kurda di nav xwe de parve dikin dabeş dikin ev ê Kurdê başê PKK li cem dewletê pîsin û Kurdê dewletê li cem PKK pîsin û her kes êdî vê tawanbariya hanê yanî hinek kes werin derkevin ne hevalê PKK bin û rexne li AKP û li dewletê bikin dewleta Tirk bikin wana li cem dewleta Tirk dibin apoçî dibin apoçî yanî terorîst û apoçî û cudaxwaz û nizanim çi Kurdên ku werin rexne li AKP jî dikin û lê rexne li PKK jî dikin dibin ajanê mîtê û hevalê AKP û kirêgirtî û bi vî mentiqê hanê ev kuletiya di hindirê rêxistinê de ku mafê mirov di hindirê rêxistinê de tune be yanî endamekî vê rêxistina hanê tê tevlî wê dibe bi sersera bi serçavat bi xêrhatî bi zorê bi xweşiyê bi yanî bi reşiyê bi çirengî bi tevlî wê dibe tu bi xêr lê dema tu jê derkeve tu xayîn e tu ajan e tu xwefiroş û tu dikevî bin tehdîdê aynî wekî mesela di Îslamê de tu bi xêr hatî tu were tevlî Îslamê bi lê wextê tu ji Îslamê derkeve tu dibin murted û qetla te kuştina te helal e mentiqê cemaetê ku endamên cemaetê bibin koleyên rêxistinê ja bin navên azadiyê û şervanên azadiyê û hereketa azadiyê û tevgera azadiyê carekî yanî di hezar û hefta bû ez li Qendîlê bûm min Murad Karaîlan dît eger li vê vîdyoyê temaşa bikevî were bîra wî me hevpeyvînekî berfireh bi Murad Karaîlan re çêkir ji bo rojnama Al-Hayat piştî me hevpeyvîn xelas kirin got hinek pirsê minî taybet hene bana ê min in yanî ê hoşrengin ne ê rojnamê ne ez û Murad Karaîlan me yanî 3-4 saet zêdetir em bi hevdûriman me şîv jî bi hevdûr xwar camêr yanî ûlo bi mêvan perwerî nêzik bû bi rastî hemû serkirdeyetiya PKK dema ku ez 2007 ez çûm Qendîlê bi vî rengî yanî bi rêz bi rêzgirtin bi ihtiram nêzîkî min dibûn yanî Cemîl Bayik bigire Duran Kalkan bigire û Murad Karaîlan ku me bi şîv jî bi hevdûr xwar min ji Murad Karaîlan pirsî min got hûn dibêjin em hereketekî îdeolojîk û felsefî ne got erê min got di felsefê de pirs naqede got rast min got di felsefê de eger pirs biqede felsefe de bi yeqîn dibe ol got rast me li hev kir got erê me li hev kir min jê pirs kir min got çi di hindirê PKK de heye tina ecibîne cihê pirseyê cihê gumanayê li cem te hevalê Cemal got tiştek tune ye min got hemû tiştê PKK de hecibîne
قد تشتك تدري بككي تبيج والله بككي تشتكي جلقي خوشكي جلقي باشا هما افتشتيت نبانا خوزي افتشتيت نبانا ولو مكمل سدي سد شار يعني بككي ولو اولوي وتشتكي دي بككي دي از نعجبينم تنه مو باش اف ديالوجا نابرا مو جميل بايك قالك جارام بحصاوي كريو و از نهاج بوك از يعني قريداي بمجاري از دبارة ديك مو باش حمود شتي بككي عاجبينه امس حمود شتي بككي عاجبينه گوچیت نعجبینه مو گزینها بیش مجه پرسی مگونها تشتی کو اوجلان زندان دبیجه سروکایتی ریبری گلی کرد جندری زندان دبیجه حموتش زلالن جوره جتر حموتش زلالن تشتك نجي قمانو برسي يعني حموتش تفهم دك وتشتكي تني ام فهمناكن ام سروكاتي فهمدكن سروكاتي ميم بيزيانه مانو وحمو تشتي سروكاتي ام عاجبينن حمو تشتي ببرن از فهمدكم ولو بوفي يعني اوهان مگو باشه چما اوجلان دن نوتا گورشمی خود به ابوقات خورد بیجه حوالی مش مفهم ناکن اشتا باور بكم ياش اوجلان باور بكم اوجلان دبيجي تجوي فيم ناكه وتدبيجي از حمود اشتي فيم دكم اجوك اشكي باور بكم اشتا باور بكم ياش اوجلان باور بكم سكني بيبرسف سكني ما ولو المنري يعني اجي ولو يعني فان برسي هان مدكر از ولو جوان وولو گرم يعني بباوري مش خورنتكو يا وانا دكارن ولو وكي قرتكي آف وخو اريزا والي وام دوستي وام يعني حزار هوال بقرشكي لجوان مجي ولو يعني حسابي تشتكي نذكر داوي مگو تجمنه برسي هوالي جمال تشت بكي نعجبينه گواری کابیجه تچیت بگه نعجبینه مگاز دوگماتیزم نعجبینم دوگماتیزم دناف بگه هی تنیگو ولی هی مگو توش دوگماتیزم حزنك گو نا مگو بده بنه اواتش تک بگه هی تجي حزناك سكني ما لو بيدنگ ما گو حمو تشتي بگه عجبینه اواتش تکی دناوا بگه درکت هی و تجي حزناك ولو بيدنگ ما گوبنه حوالی هوشنگ ما درفت داته و نزانم چو تو پا هفوینا خواکر و جمر کرد چیروکا منته يعني ولو يراب منته اخول مبكو مگوبنه حوالی جمال ويشاغي ده حزارو حافت يعني قاشو جمال سروكي ريخسني بونه جميل بايك باش برده مگوبنه حوالی جمال تدبيجي هريمي پاراستنا مديا و جيه آزادية و جيه سربستية شو قيس آزادي لأنقرة وللشام ولطهران ولإسطنبول يحب دبي لفيدري صدقاتي ويدري به از هاتم فيدري از برسين كنت ناعجبينه اشتبكم برسين كنت عجبينه كيف تجيرتي اگر از روجنامه وان بمجبور شوفان برسيان اشتبكم الجيه آزادية مدبيز بيتر سس باخذم بخيرا ويشوي نكيم نزيده بفيرنجي مج مراد قرائلان ر اف ديالوج دنا برا مره در باس بو دوغماتيزما دنا با پکه کیده کو يعني شكل مريتي عبادتي نتشتي سياسية نتشتكي سياسية يعني نا منطقة نا معقولة نا أخلاق كو حمو كسي تخاين بك حمو كسي يكور رخنال تبك تجي دولو تبيش خاين وميت ودجمنه رقم يك د مدیا زرد د روزنامه گریا زرد لهمبری پککی و نظام چو و صلاح الدین دمرتاش بو جنشکی و به نظام
سرشوبا شاين دون مجد دمشق وبفي منطق يعني اف نتشتكي نا عقل قبول لك ونا اخلاق قبول لك لي ابوشي قبول لكن ابوشي قبول لك وتسليم لكن جبركو يعني مجي شويه مجي خوا اراده خوا قوتني خوا حسي خوا حمو تشتي خوا تسليمي جماعتي كرنا يعني وكي عيني بزماني عربي السمع والطاعة البراء والولاء يعني جريدانا أوري وكي جماعتي جهادي عيني منطق عندي عيني تشيرو كي جناف دركبه خاين وخاين جي ما حقيبي كشتنه اقرنا ايرو بالسبب اقرنا سبب السبب في منطق يعني نها فكيكا ورن لأوروبا اف كسين كو جوان دور كتنه وان تصيب كو ما بكوجنا يكون بكوجي على دار بقرم ما يك ما دوي ما حزار ما ده ما سد يعني بده حزارة دفش بكيكي بردانه بونا اندامي بكيكي اي روجك اي دروج اي صالك اي دسال اي دحسال دفش بكيكي بردان ما بكيكي كيب كوجو كينا كوش عبري بلكي سم تشاتينو دما دس بيكي دنا بربوي تفلي ولو جيبك كدي صار دفج عرف وعادات خوي جني برنداي اما مثلا تصفيه كرنو كشتني شيروكا جماعتي شيروكا اولي شكر خاتي بنجها ويش شكر خاتي يعني باش نها اوجلان دما درباسي السوري دبو دحفتي ونهاده ناوي خوكر علي انا زانم اگر ناوي وي هنا ل لتركي علي بو يانا لنافي بالسوري علي بو هوالي علي شو هوالي علي هاد جناويجي كثيرة يلدرم نافي خوكر فاطمة اف نتصادفة هاتن السوري يك نافي خوكري علي يك نافي خوكري فاطمة وناس دكن كو رجيمة دسلا دار لهندري السوري علوي اريد بيج بعث ولايك وشبقري وباسكي شب بارتيا بعث لسوري وباسكي راست لعراقي وبفي منطقي خاني تيغوتن ده هندر ده همو کس ده هندري سوري دروای سوري ده ناز دکن رژیما ده سلادار جدما نتنه جدما ضاربه یا 17 ساله 1907 نه ده شيست وسسيا ده بعث هاتي سر ده سلاداري للسوري ده شيست وششا ده جنرالين علوي بعث خست رژیم یا خستن بن دسته خود ده سالين حفته ده انقلاب علوي آده دوا جا حافظه سد الحوالي خوي علوي زيفيري وضاربه لهم بري وانجي لدار خسو وحكم سوري ده سلاداريا سوري نتني علوي جا علوي ودنافا علوي ده مالباتا أسد مالباتا أسد كون نتشتقبون دنافا علويا ده نتشتقبون ناج مالباتا نقولوا با آغا وباق وناسكري ونافدار ونولوبون حافظ أسد وان دابش يعني وكي كنا ها سبا اوجلان بف سروكي كردستاني واوجلان نزانمج عشيرة برازي ومالباطا اوجلان دنافا برازات النخية إن ناسكري جمالباطا فقير وخزان جاقو بسايا سروكاتيا اوجلان كو امبيجن قاشو بو سروكي كردستاني وجمالباطا ويد نافا عشيرة برازات نافا كرداد ودنافا بلكي أصل وفصل بفرين عصمانا حافظة ستولوكر وجلان دما كنافي عليه البجارت وجناوي فاطمة للسوري بمنطقة أولي بمنطقة طائفي نيزيكي مسألة بو بري ده حزارون أحسدو شازداد در روجنامه حياة ده مقالات نفسان علويتها السياسي دهندري بكي كده دما نفسان كل شاوة يعني تيجاه علويتها السياسي نآمنة يعني علويتها السياسي صادق جلال العزم فيلسوف كي سوري أو برلتجي إسلام السياسي علمانية شبقر وبرلتجي إسلام السياسي تيجاه علوية سياسي رخنا الرجيم السوري ذكر وانتلكتوالين علوي إيكو فايدة الرجيم السوري قرتنا رخنا الوانكر بناوي علويتها السياسي جامشي علويتها السياسي دندري بحكا كده در دورين بحكا كي اي روجاوائي كردين ماي سوري
اي آبوچی اي نیو آبوچی اي ربك آبوچی اي يعني دخوازي ببا آبوچی همو إريشي مكرن هوشنگ بيه إسلامي هوشنگ بيه أخوان بيه آكبه وبحصات شيء طائفي دك وبحصان زنكم شو بحصات شيء طائفي كري يعني برسفا مقالة ندان من دوي مقالة ده شو قوت مبحثة جيانا علوية دي نريد تركيا ذكر وشوا علوية هيدي درباسي اوبوزيسيوني بو يعني ناس كريوكو علوي والشيعة نتني دندري تركيا سرانسري امبراطورية عثماني ده دي كيشيكي مزن دبون دنا ماني ونماني دبون كيشيا وان برسا هبوني بو كومجوجين پر لهم بريوان هاتي الدار قصدن دما مصطفى كمال آتاتورك هات دولة عثماني سلطنة عثماني بداوي آني كومارا تركي لايك اعلان كر تفريكو مصطفى كمال آتاتورك كومكوجيك مزن جينوسايد لدير سمجي بيك آني اللي علوي جي جمهوريتي جي بشتگيريا جمهوريتي وش جي بشتگيريا جهبه خونك شاندن علوي دنابرا دا آگرا دبون آگري كو وگرن سلطنة عثماني و آگري كو يعني كماليزم قبول بكن تحمل بكن جبركو كماليزم وانش آگري كي مستر جي اي دردنجو مراد چارمين سلطانة مينا قصد بيجم يعني خلاص كر يعني كومكوجيان كل الدجي علوية للسوري وللتركي دهات كرن دما عثماني داوي لي هات لي كومكوجيا ديرسمي يقبو بيك هاتو وعلوي خو بجمهوريتي قرتن وخو بجهك بيقرتن دنافا اوبوزيسيوني هيزي اوبوزيسيوني اي تشب قرد صالي شيستي وحفتي وحشتي ده جروبين تشب قري ترك فرانيا وان سري سدي اسكارن بيجم نوتو بينج حيا نوتو حش همو علوي بون علويين كرد وترك وتركمان علوي اون ديناميزما جهبه ودولته وديناميزما اوبوزيسيوني لغوري قناعتي كو بكيكا رولا دولتا ترك دي تشيكرنا بكيكي دي بچرنگي بو كو بو رقيبه تفجرين شبين ترك وعلويتها سياسي آتي أورغانيزا كرن لتجي دولتي بلا ولا بك نحاولوية نها شبين ترك جروبين شبين ترك نمان حمو تصفية بون نمان جروبين كرجي اي شبجر كو علوي دنافوان دهبن علويين كد او جي تصفية كسك الميدان نما يشغلي بكيكي ديمك نها علويين كو هي علويين دولتي اي جهبه وبچكي مهبه وهناك جروبين شبجري بچوك هناك كسن تاكا كسمانه وعلويين بككي وهذا بيمان نما او هيز اوبوزيسيوني اكو علوية سياسية لتركيا دهشت كو تركيا انقلاب ضربة شي بك للصالي حفتي بيكي وللصالي حشتي دوازده ايلولي او بيلا شبجري ايدي نمائي ايدي PKK دما جروبين شبكر قطبو يعني استكارم بيجم ل كونغري دا مزراندنه ده كونغري دا مزراندنا PKK كو 22 كستي ده حاضر و 22 كس 23 كس يعني اجمع نيفي بمريتي نيفي وان حلاوي يعني جو مظلوم دوغان بقرا مصطفى قرصو بقرا كيجي يا كسي جدير سمي جبينغو جروبا أنقرة وجروبا اسطنبولي هون جروبا كردستاني دنابا بيكي كده هر دوتشت ناس كريني يعني فرانيا كادروين بيش اي جروبا كردستاني ريخسنا كردستاني آب هيكي اندامين وي شكر هاتبون ج پیمانگه ج دبستانا پرورده کرن آهین کرنا ماموستیان آل درس می بون سلیم چروکایا اورهان آیدن به صدا کادروین PKK ای پیشنگ جور
جوی دبستان دوی اتمسفیرا هانی دبون اری چبگر بون لیدیش نورمال دناوا ناسنامه واند دناوا نت او چیروکی واند يعني مزن بونه يعني جينجها علوية تفي جيانا سياسي چبگیری و APKK نورمال بخور في چیروکن علویت در باسی ناوا APKK بکن اف گاوا یکمی گاوا دوامین دما کچو سوری اوجلان دما چو سوری کو ناوی خوکر علی و کسیر ناوی خوکر فاطمه و فرها عثمان جی ناوی خو جو عثمان کر حسن حسین فرهاد بشتر ناوی خوکر فرهاد اف و دناوا جیانکی یعنی دبن بان و باندور و دس هلاداریا رژیمکی علوی لسوری ما نسالك ونددو 19 سال افتشت يعني باندوركي كلكي خرد لبهككي كر حتى كو ايدي دمديا بهككي ده دمديا بهككي اب زماني عربي بهككي بسني علويتي ده وبسني مذهبي علوي ومذهبي الشيعة ده وكي ميناك امنها من ميناك كاني ج مديا بكي دنگي اف کووارا دنگي كردستان هجمارا 26 1995 اف کووار جاليه PKK و بزمان عربي لسوريا دهات چاپ کرن و بلاف کرن دوی هجماري دي كان بنرن بيچه پروپاگاندا و رکلام لسر علویتی هاتی کرن تبلیکو PKK پارتیکی چپگر و شورشگر و لعی خود دیار کرن لید هندر مدیا خویا بزمان عربی ده نتنی رکلام علویتی و شیعیتی دکه لی رکلام شیوه بکارانینا ایران جمذهب شیعاره رکلام و پروپاگاندا اوی دکی او راست بینه کام بنرن به چه نویساندیه فرمو کرمکن بنرن ده روپلا ev روپلا سیو یکیه روپلا سیو دو چی نویساندی لیور analize کی برفره دبن مانشیتا تورانیتا ترک دجمنه دیروکی ای علویتا کرده و صورت فوتو امام علی و 12 امام جیته ده بلاف کریه و analize کی ولو برفره هناك فوتو دنجي بكارانية از نشاش بم اف علي حيدر جلسونه نظرم تشبيهات لكرد شيبو اف جي خويا جواتكي علويا كرد لأوروبا تشيكري PKK اورغانيزا كريه ازي برفرهيا في نويسي لسربا خفم لي دفرد هندري في نويسا هاني ده في اناليزا هاني ده PKK فوتوی گریلای خوشی بلاف کریه پیر سلطان عبدال و فوتوی مظلوم دوغان که تیناس کرن که مظلوم دوغان جی علویه و دیسا وان فوتوی هانه بکار آنیه و کند بینن چند روپل 4-5 روپل 1 2 3 4 5 6 7 8 روپل جوی نویسی رفاقتان دیه مذهب علی مذهب شیعه و علویتی تبکه مذهبکی شورشگر و چپگر دیمکی تی مذهب دن رد کت دیمک تلهم بری وید سکنه
تو پارتیەکی چەپگرە تو پارتیەکی لایکە چه علاقەتە بڤان مەسەلەی هانەیە یعنی vê ev kêşeya hanê ev problêma hanê di navbera cîhana Islamê de emrê wê 1400 sal e heta niha çareser nebiye û heta roja qîyametê wê çareser nebe tu çima xwe dixwe vê meydana hanê ana me fêm kir tu karibî tu ji xwe re bêje ez nûnerê sosyalîzmê me Partiya Sosyalîst a herî rast PKK Partiya Şoreşger a herî rast PKK lê tu rabi Alewiyet û mezhebê Alewî û mezhebê Şîa bikin mînak û reklam û propagandaya wê bike di medya xwe ya bi zimanê Erebî de tu dixwazî kî razî bike tu dixwazî rejîma Sûrî razî bike tu dixwazî rejîma Îranê razî bike tu Hizbullah tu dixwazî kî razî bike tu rê hesnekî çepgir e navê te Partiya Kargerê Kurdistan e yanî wilo yanî ferq ana ev rêxistinekî olî dînî taifî wek Hizbullah bêje tê heqla bes dema tu wekî rêxistinekî çepgir û neteweperest neteweperwer û şoreşger tu rabi reklam û propagandaya Alewiyetê bike vêyana yanî vêya demekî îdî bîr û boçûnê Alewiyetê bi xurtî derbasî hindirê rêxistinê bîye rêxistinekî îdî bî rêxistinekî çepgirî olî lewma yanî me re nizane yanî axaftinên PKK'yê dibêje sosyalîzm û marksîzm û lênînîzm zam çi lê di jiyana wê de koletî heta yanî bêsînor yanî wekî cemaetê İslamî tu nizane tu vê rêxistina hanê tu wê biçinekî binirxîne wekî cemaetekî siyasî olî wekî cemaetekî layık û çepgir wekî neteweperwer wekî lê dijî netewiyetê tu nizanî yanî cemaetekî wilo telomeloyê bêser û bêbine ana yekî rexnegêr were bi bêhnekî fireh ne Kurd te eleqeta wî ne bi Abdullah Öcalan ne bi ev kesê ku ji PKK'yê qut bûne û ne were wilo bide ber xwe wê çepgirî jî di nava PKK'yê jî bibîne wê taifî olî jî bibîne wê kemalîzm jî bibîne wê xumeyînîzm jî bibîne wê esedîzm jî bibîne ma xêr e yanî hemû tişt xwe di hindirê vê rêxistina hanê îfade dikin ev ne nîşaneta ev ne îşare û nîşana internasyonalîzmê ye ku di hindirê xwe de hemû tişta de hembêz dikin na ev wekî çîrok yanî rêxistinekî bênasname rêxistinekî bêserûber rêxistinekî tevlîhev ji aliyê bîrdozî de ji aliyê ideolojî de yanî û tiştên nakok tiştê dijber yani laiklîzm û olîzm û taîfîzm yanî çêniha bûlo Öcalan bi xwe yanî Öcalan dema şêweyê danûstandina xwe bi endam mare ev kesên niha ku ji nava PKK'yê qut bûne temaşa dikin û dizanin Öcalan şêweyê teamûla xwe üslûbê xwe bi endamê rêxistinê de wekî üslûbê Donald Trump wekî kapitalîst wekî emperyalîstê herî mezin ku ev kes ev PKK şirketa wî ye û vana hemû memûrên li cem wî kî bavê ji kî bîne kî bike endamê komîtana vendî kî ji komîtana vendî daxîne kî bike yanî casûsê xwe li ser hevalê xwe Öcalan giheşt bû heta wê merhelê heta wê qunaxê ku hinek kesa hinek endama teklîf bike herin casûsiyetê li ser endamekî din bike her bive casûs li ser cim'a endam teklîf bike her bive casûs li ser Abbas yan jî Abbas teklîf bike casûs li ser cim'a yan Cemal teklîf bike casûs nizanim ser Mihemed Şiner bi vî rengî wê were cem Mihemed Şiner bêje şîte qebûl dikim nerîna tê qebûl dikim û nizam çû filan 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 û xweşî baweriyê didê ye lê were cem Nîzametdîn Taş
هاي محمد جهاد شنر هبن كو أبيا ولو هناك انفرماسيون جمر هاتية كو آجاني تركاي يعني حوالي خب برا حفدود بدزي وبفيرنجي يعني وكي يعني كسايتيكي بر يعني كوتشاوات ريخستني بهيله حمو جريداي تبن وحمود بن كنترولات تبن وشلون بفيرنجي بو وكيس دبيشم يعني كسي كدناوا بكيكيد وبأوجلان دانوس تندنه وكادرو اي كيفن يعني خبر قوتني نخوش دجون سخيف تشير بتشي زمانية بيجم يعني دفيبي يعني جمهوري بود تشي هات بر دفيبي دقوت سروكي قال كرد دستي خوب كارد اني يعني بمنطقة حوالتي بمنطقة ريخستني منطقة سازية فيها كتي شاشتية از دريا بكاكي وكي سازي از كارم حساب جي بخوازم افتش الجمع جولان تنابو عيني وكي كابيتاليست جا دونالد ترامب جا خوزياب دونالد ترامب مينا كاني يعني دونالد ترامب كي يقولوا شو دونالد ترامب اميناك كي دن بيجن نویسکاری آلمان گونتر والف روزنامه‌وان و نویسکار و ناسکریه جاری که دیجی جمع اوجلان ده سال 96 97 وان چاقاده هفته کی ده روزا لجمع اوجلان ده بید قاشوغاتیه و نویسین لسر اوجلان بنفسینه جبر کوه چاقی پکیکه کتبو لیستا ترور ألمانيا أوروبي تبعي دبينه كو أوجلان بفوتبول إنجليزي دو تيمين فوتبول تشيبون تيما كو أوجلان تيده و رقيبي بي هم بيشي هم ركبري بي ودبينه شو كادرو له رحت يا جوجي ددن يعني ددن أوجلان اوجلان جي وكي ميسي دنا فو عند دجوتي قاشو يعني ميرك رونالدو وميسي وجول تينا هنا تيما اوجلان لتشب كابخ نورماله حفالي وان قولك اني لي افيك جول خارنه شمال لتشب كادخن جو اوجلان ر اف جونتر والف دبيجه مفيدي مني هانديت مناسكر كو اوجلان بيتشقيس ديكتاتور بالدفي خا يعني هات لسروي نفسان و برخنين تنت كو هتلر كي بتشوكه وجلان هتلر كي بتشوك كيفيا ألمان إن علاقة بنا يعني PKK وكرد وكردستان ونفسكارة كي ألمان وهات في حالي هان ديت يعني في روشة هان ديت اف عبادت اف کولتیا کو دهندری پککی دهیه نهش ننی ویسکاره کی باش در که نوا پککی نه رومان نویسه کی باش در که نوا پککی ده و نه يعني یکی کوره يعني شو اوجران رو بیش حساب شو اوجران بخوازه کی دهات ولو بچک رخنه دکر اوجران بتندی لسروان دچو يعني منطقه اوجران اسلوب اوجران شکستن حتى ضاوي ايدر دورا خو بشكينه ومحكمه جوار تشيبك وحكم اعدام يجي لسربستينه وبيج نعم كام شانسه كي بديني جمعه دجار سجر حكم اعدام السربي درخين وبيجو نعم شانسه كي بيجي داوي ورج جمعه بيج بنا حوالي جمعه بارتي قرار اعدام سرتست ما عفو داته جياناته ملكي منه بنره حوالي عباس بارتي اعدام كر اللي ما شانسكي داتا نجمي بو بارتي تبع كشتانا بفي منطقة هاني حمو كس خص بن دينا تما خو وكنترولا خو وريفا برنا خو بفي منطقة هاني وجلان بيفا جريداي يعني چوا خمينيزم درباسي نوا بكي بو هم تيكلين حادثت برژیم ایرانی رهبو هم تیکلیم PKK برژیم ایرانی رهبو يعني تیکلیم PKK برژیم ایرانی رودگر سال 81 82 دست پیکا سالن 8
دەستپێکە ساڵی حەشتێ وێ چاغێ وژە لە لبنانێ تێکیلی بحزب الله بجەماعەتێن فەلەستینیرە ئەف هەموو vê tevna hanê vê şebekeya hanê vê tora hanê hemû mîkrobên xumeyînîzmê û ê taifiyetê derbasî nava PKK dike. Me fêm kir yanî niha bi zimanê erebî PKK rêklama elewiyetê dike. Lê bi zimanê Tirkî ez vegeriyam. Ez vegeriyam rojnama serxwebûn hejmarên ji heştê dido çi tiştê ku heyî مشوپاند هجمارên salê heştê tiştekî bêbehsa elewiyetê bikitine di salên notî de ji notî heya not û niha heya 10,000 tiştekî behsa elewiyetê bikitine tine mezge û vegerin eger we tiştekî di nava behsa elewiyetê dike wekî mînak wekî sembol mi nedît mi kengî ev tiştît ev reklam û propagandaya elewiyetê ji nişkî bi PKK iktîşaf kir keşif kir ku va elewiyet heyê îdî di rojnameya xwe ya navendî behsa elewiyetê dike û nivîsê berfire. Kam lê temaşa bikin û dîsa vegerin. Ev rojnama serxwebûnê hejmara 364 Nîsana 2012 li ser elewiyetê lêkolînekî berfireh belav kiriye. Ev beşê yekemîn ji vê nivîsa berfireh ku di rojnameya serxwebûn de hatî belavkirin di rûpela hefta de vî beşê yekemîn ji 5 rûpela pêktê rojnama serxwebûn 5 rûpela jê re veqetandiye dibin sernivîsa nirxên demokratîk û komînal di berxwedaniya elewiyetê de. Rastiya nirxên komînal û demokratîk di berxwedanvaniya elewiyetê de. Bi vî şêweyî bi nivîsekî pir berfireh hatiye veqetandin û belavkirin di rojnama serxwebûn de hûn dikarin li vê hejmarê vegerin û deta û hûrgiliyên naveroka nivîsê bibînin. Ev jî rojnama serxwebûn e hejmara meha Gulanê 365 Gulana 2012 rojnama serxwebûn. Wekû hûn dibînin di rûpela deha de ji vê hejmarê beşê duhemîn vê nivîsa berfireh li ser elewiyetê ku di rojnama serxwebûn de hatiye belavkirin 4 rûpel jê re hatiye veqetandin bi giştî derbarê vê mijara hanê rojnama serxwebûn 9 rûpel veqetandiye di hejmara meha Nîsanê û meha Gulanê. Di sala 2012 de piştî ew xiracira ku li hemberî rejîma Elewî rejîma Beşar Esed ku îdî hemû yanî heta hêzên çepgir ê Tirkiye ê ku grûpên çepgir ê ku mabûn îdî hatin ku parastina rejîma Beşar Esed bikin li hemberî kevneperestî li hemberî ixwan li hemberî Emewiyên Hemdem û hemberî Yezîd û Qetar û Siûdî Erebistan û li van çîrok mîrokê hanê tiştên kevnare dîsa werin ser masê. Heta yanî CHP bixwe CHP ne partiyekî layîk e piştgiriya Beşar Esed kir. Ne ji ber ku AKP piştgiriya opozisyonî na
دولو بمنطقي كو اف رجيمكي علوية اف جماعتا دستهلاتدار للسوري مال باطا اسد وجنرالي وي وهيزن وي اولكارية علوينه خوين كليا بمسألة طائفي هات بيش مسألين أولي وطائفي هات بيش دناوا حركتين كو غرقنا طائفي بن وتعلى قوام بقولتنا ودجي أول بن دجي أول برستي ودجي ذهنيتا أولي وذهنيتا جماعتي بن افتشت دناوا جلك هيز اي ترك اي سياسي اي تشبقر كو علوي تدهنا دركت بيش ده حزار وحفدب و ده حزار نماتي برامه لبروكسل جوينه كي نفسكار و روشنبير چه بون اجي چوم حاضر بون یک جری و بری جوینه نهال سویسرایه آیدن داره رونی آیدن داره نویسکار و لیکولینرکی ناسکری استخدمی اوی جوینه بری و دبر هنه کادرو این پککی ای بری کو پولیتیکای پککی نل اوروپا دا عجبینن نل ترکیه دا عجبینن و اندام این پککی بون از ناف نابیجم اندام این پککی بون دش پککی بردان و رخنین تند لو پککی اوجلان دکن لی پولیتیکای پککی دهندری سوری دا عجبینن پس نیوی دادن یا مقاف چه مسئله یعنی اوانا چما اولود کن یعنی از عجیبایی دمینم یکی کش پککی قطبیه و رخنل پککی دیگه و پککی نل اوروپا نل ترکی دا عجبینه چما لروجاوا پککی دا عجبینه پککیش بر کل روجاوا ببو هوالبندی رژیما حافظ اسد بشار اسد ببو هوالبندی رژیما علوی بنرن دامار علویت چوا لجمعی کادری هانه خدا پیش تو سبب تنه تو بهانه تنه که تو پس نی حلوست و استراتیجیا پککی تکتیک پککی لسوری پس نیوی بدو تو بعجبینه و تنه که چه سببی وی هی یعنی جبرکو او کادری هانه یعنی علوی بو كردي مي علوي ايكو دناوا PKK دو دش PKK بردابو PKK لسوري دا عجبين جبركو بشتگيريا بشار اسد جبركو بشتگيريا رژيمكي علوي لور تاني دوي خالا هاني تاني دو PKK باش ليوكي دن PKK خراب اف دماري هاني جارنا ولو ليدخ نها مصطفى قرصوشي دناوا PKK دو خود دو بيش نونري علويات دن دي PKK دو نها کی ریو بری PKK نها کی ریو بری PKK جمیل بايك ارينا علويه لدن اتموسفير کی علويه دمزن بيه مصطفى قرصويه رضا آلتونه هناك دبيجن صبري اوكجي علويه هناك دبيجن انا نتكذا انفورماسيون للجمع و دوران كالكان دوران كالكان جي دبيجن علوية همو كسين كو جريجرين PKK كونها PKK بريفة دبن شخوا علاقتها يعني شآلية سياسية دبيجن علاقتها جميل بايك برجيمة إيرانية شخوا وشيروكا كيدنه يعني زلامي رقمية كو PKK كو رجيمة إيراني بي باور جو اوجلان بهتر جمیل بايك جو اوجلان بهتر بجمیل بايك باوره رژیم ایرانی اینا جکوند اینا جدما خمینی و جدما حتی دما خامنه‌ای زلام رژیم ایرانی دناوا PKK ده جمیل بايك و گیهاشت نهف دمین پیش دمه پیش دو اشکره ببه سيناريوي روجافاي كردستاني و قانتون مانتون او تشيرو بيروكي ولوانه ولا ل ايراني الروشلاتي كردستاني جيده او بيك بينن PKK وي كاري هاني بك بسايا سري خمينيزم دندري PKK ده ديمك افريخس ناهاني يعني هاد يكور بيج نورمال
روجنامه سرخابون روجنامه بحث علویت بکن نبری من نورماله اف روجنامه ایدئولوژیکه اف ایدئولوژیا PKK siyaseta PKK anavendی نه روجنامه کی نه günlükه نه özgür politikayı نه özgür politika belki yani امی ريخستنيه ريخستن وی فینانس دکه جماعت آپوچی وی فینانس دکه özgür politika آزادیا ولات نظامش بچکی نویسکی وقتی ننج بحثا لیکولینه کی سر علویات شکن آوا مش سر علویات افرتوكك نافندا لكولين و لإمارات لدبي برتوكاكي قالك لكولينار تفلي بيبون لسر تركيا ترور وكيمنتوين لتركيا لكوليناكي من بحثا علويين كرد لتركيا كري 10,015 ده هاتي تشاب كرن وبري ويجي ده 10,000 ده لكوليناكي برفره دي سال سر علويين كرد لتركيا ما بشكل يعني از في دي مني هانجي اقعدارم دي مني علويين كرد لتركيا يعني نورمال روجنامه نافندی ريخستنكي روجنامه كي ايديولوژيك وقتی بحثا علويتي بك وبك ميناك ونرخين برقداني وكومينال وديمقراطية وشورشجرية دهندري چه دهندري علويتي ديمكي چه دنچنه يعني نرخين ديمقراطيك وكومينال وبرقداني ده لجم جروب دين كرد سنة يانجي وكيدن تنانا ناب ريخستنكي د روجنامه ويا استراتيجي انا فندي راب الريكلام وبروباغندا علويتي بك تشتكي طائفي بك ديمكي يعني مسلاك هي يعني انا تشكيل بيجوي برسب يعني دي فيديو يدم حول دا اسبيتشكي في آلية هاني كبراستي طارية آلية هيز ورولا أولي جيت بكيجان آلي علوية وشيعية وخمينيزم ده هندري بكيكي ده بچكي روني بكم بهيفيمه هناك برس ورن لفاندن وبرسف ورن داين برسفن معقول روشن بيرانا وكي ليكولينا نأتشير وخبرو آجان ميتي ونظام شو خياي كينها خزمتها ميتي ديكي كي دلغوري استراتيجية دولتها كور دولتها ترك دمشق وكي رخنا لدولتها ترك ديكي ولدولتها كور ترك ديكي ولآلاوين دولتها كور ترك ديكي حتى مجاركي دن تماشاباني خاني تي في